Bible inasema nini kuhusu stress? Unajua kwa Bible, kwa Mathayo 6, inasema hivi, Yesu anasema usikaa na stress. Labda kuna stress ya kulipa rent ama kukatia dem, sijua stress zako, unajua zako. Yesu amesaidia sisi kupungua stress na vitu 3: kuangalia, kutazama na kutafuta. Kuangalia ndege. Unajua kwa dunia mzima tuko na 100 billion birds. Na alafu hutaona ndege, hakuna panic attack. Hapana. Sasa Mungu ana provide kwa hawa. Hata kama ana provide kwa hawa, ata provide kwa wewe. Kutazama. Sasa hii maua, Mungu amesema iko na nguo. Na alafu kama Mungu anasaidia maua na nguo, je, wewe? Kutafuta. Unajua Bible inasema kutafuta ufalme ya Bwana. Kama utatafuta ufalme ya Bwana, unaweza kuamini Mungu ataongeza vile unataka. Kama unataka kupunguza stress, kumbuka hiyo vitu 3: kuangalia, kutazama na kutafuta.